аввалин пешвоз пас аз муҳорибаи аввалин дар ташкилоти UFC. Ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TV қарор доред ва чанд лаҳза пеш Нурулло Алиев ба фурудгоҳи шаҳри Душанбе бо раиси Душанбе Ташкент фуруд омад. уқоби тоҷикро дар фурудгоҳ бо тантана пешвоз гирифтанд. маросими пешвозгирии Нурулло Алиевро тамошо кунед. با نفوذ UFC اولین ورزشکاری که همین پرواز بلندش او را به غلبه آورد. مخلصان در فرودگاه این چیزا همین دیار است. من باوری دارم که به خاطر نورالله با همان صدای تاجیکانه که با یک صدا باید بگیم تاجیکستان. یک بار دیگر با صدای بلند تاجیکستان. آفرین، یک اتوبیس زمین хуб дӯстон, ин буд маросими пешвозгирии Нурулло Алиев дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе. дар зери видео Нурулло хушомадӣ нависед. пайгири хабарҳои Knockout TV бошед, зеро мо ҳамеша хабарҳои ҷолибро пешкаши шумо мегардонем. фурсати Knockout TV фаро расид.